Nimekuwa nikifuatilia yale wanasiasa walikuwa wanasema. Jambo moja tu ningeomba sana, kuomba tusiwe na haraka kukashifu kanisa, na tukumbuke mahali tumetoka. Tukumbuke mahali tumetoka. Nia ya maaskofu wetu ni kuona kwamba nchi yetu iko na amani, na kwamba kama kuna shida, na tunaona kuna shida, basi tunaomba viongozi wetu wafuate hiyo njia ambayo imesemwa hapa ya kuweza kuongea, kusukumuza. Hatusemi waongee juu ya handshake, lakini waongee juu ya amani katika nchi yetu ya Kenya.